Že by še starali o napuščenim decku, kotre ma počeškosti u rozvoju, odnosno z invaliditetom, hranitelje od državi dostavaju polnu placu. Rodiči, kotri maju hore decko, často muša ohabit z robotu i žic od socijalnej pomoći. Ja imam devojčicu sa autizmom i sad sam morala da se vratim na posao, pošto Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom predviđa da mogu da odsustvujem sa posla najduže do detetove 5. godine. Posle toga praktično nema se više ništa. I često su roditelji u situaciji da zbog toga što nemaju adekvatnu podršku od sistema moraju ili da napuštaju posao ili ako imaju posao često su u situaciji da budu tako reći čak i zlostavljani na poslu. Predlog že bi Zakon o socijalnej pomoći familiji vyjednačil status rodičov dzecov s invaliditetom zo statusom hranitelja kotri še stara od dzecku s invaliditetom porušani 2013 roku, keď rodiči pozberali vece jak 60 000 podpisi potrimovki, ale iščevše nič nje premenjete. U predlogu narisa Zakona o finansijnej potrimovki familijom predkladaše, že bi zanjati rodiči kotri maju dzecko s invaliditetom robeli polrobotnoho času, a keď nje robja, već že bi dostali da jaku fajtu placi za brigu o dzecku.